whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. E ngā kāwai nui e ngā kāwai roa o nunui mā, ororoa mā, tēnā nau mai hoki mai anei. Ki te punua pāho, e whakapāho atu nei. Mā te whakaata i tēnei wā. Kia koutou ngai taringa o tira, ngā mea, hou, nau mai, whakapiri mai. Nau mai, tautai. Ei, hu. Me ngan te wairua tēro o ngā whakataitai ārohe ka. Anei kia taringa. Whakapāho atu ana i te poka pūtonu o taringa, atu i te piki auahi, bustling metropolis of Te Awamutu. Beep, beep. Tēnā rau koutou katoa. Tēnā koutou. And my Tēnā learned koutou, friends, tēnā tātou. it is my pleasure again to be with you. Yes. Tēnā tātou. No tātou te whiwhi. Kia ora. Now, hea te kiwaha Kanoi. was a whiwhi. Hey. Kia hurike te kiwaha, I nā tonu nei. I te wā, e noho tonu ana te kiwaha I tōku ihu. Kia ora. Ka pai, nō reira, ko te kiwaha nei. Kei tō ihu. Kia ora. Kei Kei tō ihu tonu. Ne, kei tō ihu tonu. I tuku tīwhiri au. E weka? Okay. And I said, you're like, where? I didn't even feel the presence of a tīwhiri. Yeah, I need to try and backtrack. What did you say before you actually said kei toihu? Ai, That one when you referred to your own nose. yes. Koina. Tōihu rānei. Yeah. Right on the nose. Ooh. Now you've got me thinking about races. Okay. Engari, ka kare tatai te kōrero mo te rehi hoiho. Ka i mea au, hea tau kōrero? Kia huri ki te kiwa kei tōku ihu tōku. Ai. We shall turn to our kiwaha. Yeah. And that's, Right as it is that. which is right there on your nose. yep. Right there in front of your nose. Koina hoki. Ai. Koina te tikanga o te kei tō ihu, ne? And I suppose ko te, ko te pūtake o te kiwaha nei, ko te whakamahinga o te ihu. Ai. Me ona rā weketanga, engari, ko te kei tō ihu, that's exactly what you said, right there in front of you. Right in front of you like your nose. Yeah. Some people can't see their nose though. Is that a good thing or Or bad sometimes that's as far as a person can see. thing? Koira hoki. Koira hoki. E ina I te whakaaro au, ka tae tērā kiwaha me te atu kōrero te tūhono. You know, you could say, ara, kei tō ihu e pūkana ana ki a koe. Ai. E pukana ana kia koe. Yeah. It's right there looking at you. Yeah, Yeah. it's right there in front of you, looking at you. Yeah. Yeah. Kei tō ihu e pūkana ana. Tai pau meke ana I tō ihu. Just about smacking you in the face. Ka maharau, it wasn't only, it was about, e rua pō pēr ki mua. I te awhinau I taku mātāmua. Ki te whakatutuki I etahi ona mahi. Hea no tā tātou kupu mo te whika, pāngarau. Oh, pangaru. Nā whika. Ngā whika. Kōrero ana mo te whakarea. Hoinō, wēnei mea he kupu hau kia hau. Hea te whakarea? Whakarea, Yes. multiplication. Oh, multiplication. Oh, what's that? No? Yeah, well. I mate ke au ki te ako anō I etahi o rātou tukanga whakarea. Engari, I te kite au I te whakautu o tēnei mea, tēnei pānga. And I ki ke au kei raro kau I tō ihu, te whakautu. Engari, I maharanu ki tērā. Kei tō ihu te whakautu, it's right there, Yeah. Yep, kei toihu. Kei tō ihu, yeah. Yeah. And, you know, ko tēte atu whakamahinga, me oti tēnei kaupapa, Ai. I ngā rangi kei o tātou ihu. Ai. Yeah, and that's probably a level 5 Yeah. whakamahinga. Yeah, you just took it to another level with that one. Is that a suggestion while it's a good time to, or just to make haste?
Yeah, the day's right in front of you, eh? Yeah. E pau. Kei whiti ana te rā. Koe rā. Oh, okay. Yeah. I was cautioned once. I ki au. Me whakahua tēnei ingoa, tētai o mātou whanaunga ko mate, ko huri. Me whakahua i aia kei te tihi o taku arero. Ka ki mai, me kaua tērā e noho ki te tihi o tō arero. I went, Okay. So there's a caution. Yeah. Ai. Yeah. Ai tika tēnā I te me... Well, I can see where you were going with that. Yeah. I pai ake pia kia ki ai kei te tihi o aku mahara. Ai, Right. koea. Yeah. O aku whakaro. O aku whakaro. Yeah. Ai. Yeah. E kua ko te arero. Okay. Mana. Mana. I reira kei, te taiwa. Yeah. Well, you know, I've heard someone e hoki ana ki te ihu, engari ki te ratu koro mo te ihu hupe. And kāre te tangata nei tino moheo ki tērā kiwaha? Ihu hupe. Well, I kawahaere te wairu o ngā kōrero I huri te whakaputanga o tērā kōrero I te tei. Ai. Yeah, and don't get this one confused, we shouldn't have any confusion. Māna kāre tika a māua mātou kōrero, engari te ratu kōrero ihu hupe, me te tō ihu. Tō ihu. Which is like butt out. Yeah. Oh, okay. Hey, your nose is in there, get your nose out of Yeah. it. Yeah. Like E rere being ke tērā. nosy. Yeah. Koea. Yeah. Engari ai. Kei But tō ihu hupe is in like hardworking. Kāre. Kaore. Hea te hardworking ihu. We could just do this one about body parts. That's not what this one This is not, we're not, Oh, gosh. Wow. when your nose What is... do Ihu hupe. Oh, Yeah, me hoki ki te ihu hupe. Hea te ihu hupe. Snotty nose. Snotty nose. So... Geez, I don't know. I can't remember. Ki te timatau ki te whakāhua tangata, kia ri te pai au ki o Pūkenga, he ihu hupe tonu au ki taua mahi. I've just started. You're like learning. Yeah, So you're amateurish. a learner. A learner. Well, a learner, don't know much. Yeah. Uh, Oh, gosh. Wow. So confusing. But I know I love you. I was going to say, have you even got a hanky yet? Yeah. Mau kope tōnana. Ai. Nore, ko te ihu hupe, tore kai huruhuru. Tore kai huru. Okay, yeah. Yeah, he tore kai huruhuru. Koe no te ihu hupe. Yeah, so, he rere ke te rāne. Rawa no te roke kia pakeke. I like that. Ai, kia mā. Kia mā. Kia māro. Kia mā. Kia mā. Yeah. Ko whai Mā tonu ana. E mā tonu ana. Ai, mā tonu ana. Yeah. We could do, I think we've done one on body parts, eh? Yeah. Yeah. So anyway, Anyway, where were we? Yes. yeah. Kei huri ki, kei waihanga kaupapano, koe ra te kiwaha. Ai. Ne? Kei tō ihu. Kei tō ihu. Ana he pai ki a whakaro te koutou, hea e tahi atu tawira. Yeah, actually, nei mea te tika. Erika, Okay. Okay. o mai he tawira. Okay. I te ata nei. E hia au e tahi kuti. Engari. Kaore e taia e au te kite. Engari, kei tōku ihu tonu. Ka pai. They were right there in front of my face. Yeah. Yeah. And then pai tō whakamahi te tonu. Yeah, well, I don't know. I just threw it in there because I heard you say it. What does it do to that situation? Whakakahake, eh? Yeah. Ah, yeah, okay. Tērā whakamahi ngā te tonu. Yeah. Immediately. Ka pai. Right there. Yeah. Yeah. Ko tā tātou kaupapa I tēnei rā, ko te mana o te hapū. Kia ora. And we got a man over here. I had to go that way. You got a man over here. Like, te mana o te hapū, ai.
koe tau tātou kaupapa kōrero I tēnei rā, te wānanga. And, well, I'm going to throw it over to you, Erica. Okay. Yep. Maunga kōrero timata. Okay, well, where to start? Well, you know, as I've been going along this learning journey, back in the day, I used to think, what was the point? back like 5 years ago. You know, that was so confusing. Like, you got your iwi, and then you got a sub-tribe, the Hapū. And I just always thought that the iwi made the overarching sort of decisions and kawa and tikanga for everyone encompassed in that iwi. Yep. But as I've gone along, I've realised, no, each hapū is way different to each other. And I see that now more clearly down in our own iwi and whanapunu. And as I've been like learning about our iwi negotiation, treaty negotiations, and yeah, it's quite, I don't know if it's unique to how everyone else has done it, but I know in Te Whānau Apanui, our treaty negotiations are determined by each hapū. And then after these settlements are, I don't know if they'll be over completely. I don't know, is it ever over? Kore rā wātu. Next month, on June, after they've initialed this agreement, I think, the Te Taumata created, and it's got a representative of each hapū to determine how the settlements get distributed and amongst all the hapū and stuff. So yeah, well, that's where I'm at with Te Mano o Te Hapū at the moment. Now, does to be the devil's advocate here? Yeah. Not that I do that often. Does each hapū within the hapū have a say about what the hapū says? I'm only putting that out there, ko mo te because koutou, tātou, you know, you learn, you might be on your journey. Aye. Ka ako koe ko e tō iwi, and then you learn one hapū. Yep. And then you learn there's two hapū. And then there's tōru pēnā hapū. And then there's a hapū, ki roto I te hapū, ki roto I te hapū, ki roto I te hapū. And ki au nei, koe rā tētahi mea me whakawhānui. Aye. I roto I ngā wānanga, ngā akoranga rānei, I ro krahe, is that it doesn't go iwi hapū. Or nucleus. Yeah. You know. Yeah. It's not a black and white thing. Yeah. Te hapū. No. Wa koe nei, e whakaro ana, me turaki tērā, pikitia, do we do away with that diagram so it's not even taught? Or, you know, is that a good way to start? And then you have, there's a layer and layer. Well, I go back to the 90s. We're taking it back. Great era then. And I, you know, ki au nei, koe rā te wā I rongonui haere ai te pepea. Aye. And we've spoken about pepea, so we're not going to go over that. Ana I reira ka toka ko mea te iwi, taku iwi, ko mea taku hapū, Yeah. or mea taku marae. And I think we're locked in that. A lot of people are locked in that. You know, even, you know, tōawa. Yeah. I roto I a mātou, you got three picks. Yeah. E toru nāwa. Tētai ko waikato, tētai ko manga kōmua, tētai ko pūniu. Now, the majority will say pūniu. Aye. Engari ko waikato te awa e moho te ana, koe rā te awa rongonui. Yeah. But I've always felt, well, I don't go to waikato. Yeah. And it's the same with the hapū. Yeah. You might have all these hapū I roto I a koe, no tērā hapū, but ka whakahuatia te hapū e tata ana ki tō ngākau. Yeah. Hey, koe rā tō pokowhiwhi kaha. Yeah. Yeah, and that's why I was asking that pātai, because and once you unpack that, and you know, well, you know, talking about settlements over here, well, over here, he rere ke anō. Aye. E ni rere ke hoki mātou. Koe rā I puta I e tei, I roto e te. Now, we're talking about entities. Yeah. Aye. Yeah. Here. And koe ne taku pōuri. Ki nā mahi. Yeah. Wāwahi. Wāwahi. Wāwahi, ne?
E harai a tātou te rāmahi. Ai. Engari, i puta mai tērā i roto i te kōti whenua Māori. And i puta i te mai a tā puhi wahine, a te kōti. Ei, ko te mana, tuarua, ko te kōti whenua. Ana, i mōheo a tāwhiao, kingi tāwhiao. Me tehi atu, ki te mahi māminga a te kōti. Te kōti whenua Māori. Kōti whenua Māori, ai. And yet, you know, he people mai hori. Ei, waihanga whakapapa. Waihanga whakapapa. Yeah. Tāpiri, whiti. Yeah. Yeah. Tūpuna. They did that because, and I'm, you know, I don't want to say I'm justifying, but I'm trying to find reason, understand paikei tō kōrero, understand why they did that. Ai. And they saw, well, if I'm not going to be in this one, I'm going to miss out because this particular judge is ruling in favour of this. Yeah. This hapū, or they're recognising. Yeah, and it's created an identity crisis. Oh, absolutely. For a lot of people. True. Well, because from some of my own hapū understanding, you've had to create a new, how te kupu, natural large grouping. Yeah. Or Yeah. Yeah. Or a natural grouping big enough to be looked at as a body that can take a mandate. We're talking claims here. But it's changed the identity of some hapū. Yeah. And yeah, kōrero ke ana mō nāianei ne. Yeah. E hara tērā i te mea, well, e hara i tērā i te mahi i pērā i ngā wāwa. Wai, yeah, koera hoki. And I roto i te wā, there's so many layers to this kōrero about that, te hapū. Well, tuatai. Ko te hapū, koenei te whānau Original. take, ai. Yeah. O te Māori. Yeah. Ai. Ko te hapū. And then as time goes on, you just naturally sort of have new hapū as each whānau has a whānau. A koena. The whānaus are so big. Koina te whakapapa e mahi ana i ana mahi ei. Yeah. It's, yeah, collectives. Yeah. Yeah. You know, and ko tōhiu i tētahi tauira pai. Nā, mo te whakamahinga o te whānau, mo tētahi toko nui. Toko nui, yeah. Ei, That's why I want this today. Pararaki nei. yeah. Yeah. Yeah, are there any Ngāti i roto i a te whanāpanui? Not wiwi Ngāti. I think, I may be wrong, but after the drowning at the Motu, some of the hapū sort of changed their names for a bit there. Yeah. And so I might be wrong, but I think there's a Ngāti Horowai. That's all I can remember right now. But they were names that related to that event. Because yeah, that was a pretty big deal. Still is a big deal. Kia ora. Oh, yeah. And like whānau, heaps of whānau changed their last names in remembrance of that event. Like butlers, some of them are Augusts because it happened in August. And Yeah. things like that. And one of my koro, his name was Pita Hauraki, and my great koro. And he found one of the people that drowned, that washed up on the beach, and he covered them with his oilskin. Yeah, tarpaulin. Yeah. And so, yeah, they started calling him Tapurena. Tapurena. Yeah. Koe e rui nā hapū, you know, i riro i a rātou tō rātou ingoa, nā tētahi mahi. Event or happening. Yeah. I know of one, wow. And then you've got these, I don't know what they're called. I've asked Timothy. He tonu. Ai. They're, hey, He tonu, yeah. he tonu, he whakaparahako. And you give some of them he mihi. Ai. No re hea te taunu. He mihi ke. Engari o etahi, and you got this degree. Yeah. And some of them, you know, I had tino taunu. Ai. But one, he mihi ke tēnei, they known as one of the karangatanga, karau whakahua ko ai, Ngāti Hamutiwera. Yeah. And that's a mihi. Yeah, because
Well, I haere tētahi atu hapū ki te patu. And they heard about it. Hey. And they were outnumbered. There's no way they were gonna... But the rangatira o te hapū, he timed it. So when he knew when they would arrive, was early in the morning. Koe ne te hauotu, and we're speaking about the hauotu. Yeah. And he told everyone, you know, to save their shit up. And then haere ki te, and tikona te kāinga. Ai. Tikona te kāinga. And when ka tainga hoariri ki te pā, well, they'd all left. They'd done their morning business, because they've been holding it in for how many days. And when ka whakaekehia e te hoariri, it was just steaming. Steaming. Roke. Ai. Hey. Oh my God, what a picture. Yeah. Now, he mihi ke tērā. Nā te, you know, because e mārama tērā tu rangatira. Hey. Yeah. And I roto i tērā mahi, because you only, you know, you did your business in one place. Yeah. But because I tīkona te kāinga, ei, kāri hihiatia. Yeah. Ei, so tērā mahi. Nā te atu hapū, ko Ngāti Wero Hamuti. Ai. Ngāti Wero Hamuti. And the kōrero is, so ko te Wero Hamuti. Just tūpuna of ours, I would say. He was a jealous man. E tangata pūhaihai. E ne ātāhua tana wahine. Tētahi pō ata or something. I haere te wahine ki te mahi tāna mahi. And when she got back, he asked her, I whea koe? I whea rawa koe? Whakātungia mai, kei whea te wāhi. Ai. And, you know, she took him over. And he put his finger in it. To measure the temperature. To measure the temp, yeah. Yeah, to see how long, you know, if it was hers, or to see if she had, you know. Yeah. And he put the tērā kōrero. Now, it must have been her that told everybody. Yeah. Because it was only, you know, I can't imagine the whole hapū going there. I'm going to check it. Yeah. I'm gonna, yep. Let's watch him put his finger. Yeah. Oh, maybe it was, eh? Well, he just stick his finger in there, fella. So, koe rā tētai ingoa. Ngāti hamuti, hamuti wera, o e mihi o tui tērā, e te wero hamuti, o yeah. So there's, e rā ingoa, but te hara e rā ingoa i te ingoa, ka piri moa ke tonu atu. Engari, then you've got, you know, ngā karangatanga ingoa nei, ngā ingoa ake o ngā hapū, no tētahi, as you were saying, tētahi event. Event, mai ki te ngā... Yeah. E nui pērā. Ko te mea tāhua ki au, and you know, we could have a wānanga about iwi and hapū. Well, this is really, ko ngā kupu iwi hapū whānau, no te tangata tonu. Ai, no te tangata. Ko iwi, hapū, me te whānau tanga mai. There's also whānau. Whānau. Oh, yeah. Hea tēnā. Whāie. Whānau. I reira e whānau ana ngā tamariki amea. Ah, yeah. Okay. E korana mo te auau. Ai. O te whānau. Ai. But he kupu mahi ke te whānau. So, you know, the kupu that we can trace to the birth and the growth of a person. Ana, koe rā no tētai mea tāhua ki au, o te kupu hapū. Ai. Yeah. Yeah. So, yeah, that's the reason too, you know, ka huri e tahi, and they don't like what's happening in something, so they go resurrect. Yeah. I won't say make up, but they resurrect the hapū. Ai. Kua roa e moe ana. Ai. I whenumi rānei, so you were, wanda, karepirangi ki te whakamai, te kupu assimilated. Engari, no ngā... O i piri ngā toto. Yeah, koe rā hoki. Piri ngā toto, I like that one. Yeah. Piri ngā toto. So ka ngaro tētai ingoa ei. Ai. E pērā anō a mātou. I roto i tō mātou rohe o wharepuhunga, raukawa ki wharepuhunga, si e hapū anō tērā. Whiti te kauma whia nei ngā hapū. Nea. Wow. And I know about
15. Wow. And Waimare I tū te tai kaumātua when they were doing our block in the land court. And nāna e tai I tāta, I aukati, I whakahe, Ah, yeah. I whakaingoa I ngā hapū nei. Whiti te kaumāwhia nei o ngā hapū. Are these unofficial, official, like how do you recognize them as hapū? Wow, e kōrero ana mō mātou. Ne. I tēnei rā, if I was to go around I roto I oku hapū o wharepūnga, my cousins and uncles and aunties might know one or two. Ei, ko te hapū matua. Ai. And e tai atu, but they wouldn't know the other ones. That they do whakapapa tū. Yes, yep. But kāre e rā hapū I kōrero tia. What validates a hapū to be a hapū? Well, Yeah. I know kei te ture ana kōrero. Mo te whakaoho I te ingo o tētai hapū, he mahi tērā kua puta mai roto e nā mahi tiriti. Ai. Ei. And then ka huri e tahi ki te kume. Oh, hey, they plucked that hapū out of the sky. Out of the sky or... It's been, that's been gone. Or for- bro, nei. And you know, well, was it right or was it wrong? Aua. Kei te ngākau o te tangata. Koia, kei te hiahia rānei. Koira hoki. E tahi wā, a whānau, they don't know koira tō rātou hapū. Yeah, They think they're this other one. yeah. And then ka haere te wā, ka rangahau e tahi, and they find out, hey, we're not even this one over This here. is not us, yeah. Yeah. So, it's a case for identity to a kiritanga, Yeah. e rāhua tanga katoa. Yeah. And what's not to say you can't have a new hapū based on Yeah. your pena ko te nui o tō whānau. Ana. Ka hapū. Muhena ki tētahi whānau, ko te aitanga Yeah. o tātou whaia. Yep. And so, kei tēnā te mana, and talking about kia hau nei, if you're famous, e tahi wā, ka hau te rongo o tō hapū. Ka huri mai e tahi o whanaunga, ka huri mai nei, nā, koina tō tātou hapū. Yeah. Yeah. No mai ki au nei he mea rongo nui, ka rongo nui te mahi a tō tupuna, ana, koina te mana o taua hapū, ko mai angi ake. Yeah. Well, kia kōrero mō Ngāti Raukawa. I think 1, 2, 3, 4. E rima pea, ngā whakatupuranga I muri mai I a Raukawa, ka puta te karangatanga o Ngāti Raukawa. Oh, ne? Yeah. So, kāre āna mokopuna, Ai. whakahua I tērā, na mokopuna tuatahi, tāku e kōrero nei. But, e harai te mea, mā ngā tuākana, Ai. te mana o te ingoa, e hāpai I roto I te karangatanga hapū. Ei, No, I'm a bit lost. I'm saying it's not always the oldest descendants or Yep. from the line that uphold the mana of the common ancestor. Ei, Yeah. Eponymous? Eponymous. yeah. Yeah. Oh, I'm thinking of one of my mates who uses that word, me te tino he. Anyway. Eponymous. E harai te mea, mā reira rawa, te ingoa, e orai, e tai wā ka heke te mana, ki te pōtiki, ki ngā teina, Ai. nā runga I te āhua o ngā mahi. Ai, Yeah. ai. Aira? Yeah. Hey, so there's that. Those of you at home who are listening, and no te kāinga, so those of us from Wharepūnga, and we use one of our hapū publicly, and we shouldn't. Well, I know when one of our kuia, the same kuia they pulled me up on saying aroha mai, and I asked her, oh, Ngāti, and she goes, oh, no nahi noi ho te rā, kōrero, hapū. Oh. I says, oh, she goes, Hoinō, he kōrero, whakaaroha tērā. I wainga nui anō, I a tātou tonu. Kia kaua e kōrero tia iwaho. Yeah. Hey, so it was something that was like, not a pet name, but All right. yeah, tētahi karangatanga I wainga nui a mātou anake. Yeah. Kia mātou anake. But e hara I te mea,
I whakapāhotia. And, wow, it got registered, it got written, and now ka puta tērā kōrero, and ka whakaro ki te kōrero a te kuia, ki au. And I've told, my ones, kia tūpato. Yep. And same thing, some of my cousins, well, they're not that one. Yep. Yep. But they've heard others using it, so they think, well, that must be us too. Yeah, we're from related. the pā. Well, they use it to create a distinction, like, oh, this is us. Yeah. Yep. And I says, no, unless you're these whānau, Yes. Yep. then you use that. And Yep. then you only use it amongst ourselves. Yep. Yep. And then sometimes you use our name thinking you've made it up. I runga i tō whakaro tō kōrero. Or hey, it's to give you identity. Yep. Pēnei Ngāti Tūnoho, ne? Aye. Ka kōrero e tai o mata, Ngāti Tūnoho. Well, kare te nui nge muhana, he hapū tērā i ngā wāmua. Oh, okay. Pa kua ngaro. Yeah. I roto Ngāti Tūnoho mai te ururangi. Kua ngaro i roto i nā whakareanga, ne? Because Ngāti Tūnoho's way up here. Aye. Hey, so that sort of came across it by mistake, revived it by mistake. Thinking it's this family group, and I say, hey, no, it's not just, we only got the last name. Yeah, tika. So, ara anō, e tai hapū. Me whakaronga pi kari kari. No, this is quite interesting. Whakaro anau ki tō tātou puninga mō ngā iwi. Yeah. And the amount of, so I think it's pre-100 eps, our kōrero about iwi. And how much, so, well, I remember my re-indigenizing my titiro, or my outlook on our Māori map, and realizing, and this happened when something else was happening, I was reading about mahi whakaputanga, tiriti and all that, and I was like, the manas and the hapū. The manas and the hapū. But you as you start looking at ka timata tō te tiro ki te ika me te waipaunamu me ngā taiapa o rohe-rohenga ripa tau wārai a iwi, kātahi ka wāwahi anō, ka wāwahi anō, Yeah. and you just look around and your whole landscape has changed. Yeah. And that's what's happened even within our whānau ki te taitokerau, just the amount of hapū whānau, and you realise, e ki te anau te mana. Yeah. You know, and that'll happen as you go along. Tētai, a koe kōrero ana, tai anō ka hoki mai, tētai kōrero ki au. Was tētai whānau. And they were staying on some whenua, I roto anō i a mātou. And, nō mātou tūpuna. Engari, kārere te kōrero a tētai hoa o mātou kaumātua. E hara tērā i tō ahi. Yeah. That's not your fire. Hey, e hara tērā i tō ahi. Yeah. And wairua o te kōrero o te whānau, I putai tērā kōrero, wow, kei te whenua mātou, e tiaki ana mātou i te whenua, te mea. I runga te wairua pai. Kārere te kōrero o te kaumātua, e hara tērā i tō ahi. That's not your fire. They didn't get it. Yeah. I mate te kaumātua rā ki te whakamārama. Kia rātou hea te tikanga o tērā kōrero. That's not your fire. So they're looking after someone else's fire. As in, like, ahi kā fire. Kuia. Yeah. Yeah, but they think that's their fire. Yeah. Hey, Because they've stoked it. Yeah. because they've been there stoking it. And then it raises questions, I reira, ka puta anō ngā whakaro tikanga, kōrero tikanga. But, I te mea, I tupu ai rātou, I roto I te whakapono, kare ki pōhehe, nō rātou ake, nō rātou katoa tērā wāhi, koe ake, tā rātou mai. Koe ake I pērā I rātou. E kare tērā koro, e hara tērā I tākou tauahi. E pai tērā. Ana, he pērā anō. Ki te tiro ki etahi o tātou whenua e noho ana e tahi. Ki reira, I runga I te whakaro pai. Yeah. Engari, hara tērā I tā rātou ahi. Well, just like, yeah. Just looking at like my own whānau, for example, my koro and all his brothers, well, they were all brought up down Loddon Point, ways
down Pōtaka is. That's on point. But then looking at all of our immediate whānau, we're all spread out between the 3 hapū down that end of Te Whanapanui. Like, so we're all spread out between Pōtaka Marae, Kauai, Tonguhia and Pararaki. And then I've like thought to myself, maybe we should be going to Pōtaka more. Or, you know, it's so easy to get like mixed up. Yeah. But then I remember, my nan, she's from this side. That's why we're mostly here at this marae. Tika. Well, I pērā hoki māoko taku karanga tuahine me mai, cousin e kahano māua ki te wānanga rangahau i tō māua ke hapū, ko te māhure-hure tēnei. And, you know, ka kōrero whakapapa kātahi ka mea mai. He rāwaho tēnei tupuna. Right, yeah. Engari, ko te mana o tēnei tupuna, ko ia tēnā ko te mana o tēnei hapū. Yeah. And kātahi ka whakaro e hoa, ko te mana no te wahine. Tēnei wahine, runga nui, mana nui, i pūremu tana hoa Pākehā katahi ka mate te tangata i aia. E rā mea, you know, and we're just having these big airs. Well, what you believe to see takes different shapes. Yeah. And it's you know, if you allow it, it's fun. Well, it's beautiful. You shift the paradigm. But if you ka toko koe o whakaro, it's rough. You know? Well, it's changing all the time because then, I was looking at in Māori Land Court minutes, whakapapa and stuff ages ago. And then on my koro side, they had heaps of, it's all divvied up between my mum and her siblings now, but he had heaps of land in the Raukokore area. And then, so then I'm like, maybe we are like actually tūturu on that side from here as well. Yeah. And then I guess looking at stuff like the minutes and that sort of gives a bit of validation. I don't know. Yeah. And even ideas of, you've got hapū, I've got a few hapū that are placed here. And so sometimes geography knocks you out. One's placed here, and then katahi, 100 k's south, they're there as well. Well, you know. Interesting. So our hapū at our marae is Te Whānau Pararaki. Pararaki never, ever, ever went to Raukokore. But he's our eponymous ancestor. Yeah, that's the other question. How they chose. Like you said, e hia nei ngā reanga. I muri katahi ka puta ka hau te rongo rāne o Raukawa. Ai. Ki o whakaro, nā te aha i pērā i pēhata rātou kōwhiri, i runga no i tana mahi. Nā, e hoki anau ki te kōrero, e harei te mea kāriro mā te tuakana, mā tā muarane o te whānau, te ingoa mana, o te tupuna matua, e kawe. Hey, sometimes i tukua te mana ki te teina, ki ngā teina rānei. Hey, and I think that's why I whakahuatia e tētahi o ngā tūpuna ko Ngāti Raukawa. He whakamahara i ana karanga tuakana. Hei, ko koutou ngā tuakana. Engari i riro i a mātou te mana o tō tātou tupuna. Kia ora. O tō tātou korua. So I think that's the reason. Yep. Yeah. Wahei, me hau hoki, huri tau ana i oku ake hapū e mōhio tia nei e au. Ore kau he ingoa no tētai tupuna, he mahi katoa, he āhoranga, whakaro ana ki te roroa, ana ko te roroa o mātou tupuna, anō nei he kahi kātea. Wow. And that's what I was thinking. Yeah. Mō kauko ngā pui, engari, ngā iwi o te taitokera. Ai. He nui ngā karangatanga o roto i a koutou he whera. He whera, ai. No tētahi mahi ke. Ai, tētahi mahi, te ana, ingoa. aku, Ei, te au pauri. Te au pauri, Yeah. te rarawa kaiwhare. Yep.
I rangahaua, we've done all those iwi. Rangahaua e rā kōrero. Yeah. Pēnei aku ku hapū o te rāwhiti. E Ngāti Kuta. Oh, te kuta. Te kuta e tupu ana i te... Tangata. Yeah. Te repo. Te repo, ai. Yep. Tētahi mahi, tētahi o tako tupuna i te whate atu i tētahi ope, whai ana i aru ana i aia, chasing them. Katahi ka rumakina, jumps into the ponds and use the... Kuta. Te To kuta. breathe. To breathe, yeah. Yeah. Yeah, era, tētahi kōrero anō. Mohio ki te kuta. Ai, yeah. Spongy. Spongy, yeah. And used for good rafts, Yeah. mokihi. Yeah. And then patukeha, ai mate te māma o enei tupuna i patua i te mahinga keha, the turnip patch. Yeah. And they just, and mahure, kōrero anō. But, Yeah. te mana o te hapū. And sometimes e tau na hapū, they switch allegiance. Yeah. I roto i te wā, and ka, ka tae o te kōrero i te mea. Ba, e pērā Ngāti Pare te kawa. Ai. He wā tōna, i noho i te karangatanga o Ngāti Raukawa, and karisera parawha. Ding dong. Yep. And they went on the other line, and then aligned with Ngāti Maniapoto as the hapū of Ngāti Maniapoto. Yeah. Okay. So I think, So when you say switch allegiance, like... well, Then think did ko te- they... ko te rangatira, no te rangatira te mana. Yep. Me te Yeah. whakapapa anō. Yeah. Okay. I I tō think- wāra, and said, Yeah. Yeah. and ko pēra. They don't, it's not like you forget, Yeah. you just sort of like, We joke about this. Well, I joke about this. Me and some of my aku whanaunga ka kōrero mō ngā mahi a ngā tupuna. When they go, they'll be squabbling and then they'll see something else. We'll settle this later. Come on. And then they go off and they Exactly. settle another take. Yeah. And they go, right, Yeah. where were we? Yeah. You know? Yeah. And I pēra hoki. Ngā mahi a ngā tupuna. yeah. But just like our kōrero mō Ngāti Kuta Patukeha, ka kōrero tia ngā hapū e roa i roto i te hākotahi. Yeah. Right, Wā tōna, ka kuta, ka patukeha Hoinō. Yeah. Ka tai mai koutou ki rāwhiti ko Ngāti Kuta Patukeha. Yeah. But I think that's another beauty. There's another beauty. There's another beauty, and the beauty What a is kei nice- tōihu. There's another beauty. Kei tōihu. And this is us changing our paradigms and our outlooks is horekau he taiapa. You know, it's not used to fence off. However, to look for the connections that make your hapū, that hapū, your... Nā, koe rake. Yeah. Iau ko te iwi, Yeah. he tuituinga. He tuituinga, Yes. Yeah. tuituinga nuitanga. Yeah. Yeah. He tuituinga te iwi. But, ia koe kōrero tata e kōrana, maha kei te iwi te mana. Well, and again, e hoki ana ki te kōti whenua Māori. Aye. And there's large natural groupings. Large natural grouping, aye. And kei reira te whakaaro o e tahi. Yeah. I te mea, koe ra te ao i tupu ai tātou. Kia ora. Ka pēnei, wow, must be koe ra te mana. And then, ka pēra anō e tahi o ngā runanga. Aye. Oh, yeah. Ka pohe ana, must be ko tātou te... Te mana. Yeah, ko mātou ke te mana i runga i a koutou. Aye. Hey, Yeah, anei ngā toinga, ngā yeah. tohanga, ngā tiringa. E nā kare whakahuahua, engari he nui ngā iwi kua raru i tērā āhuatanga. Aye. Yeah. Aye. And then, te āhapū is Ngāti Mano. Kia ora. Ana hapū tērā no Ngāti Huia no Ngāti Raukawa. And we'll just park that there. Aye, kia ora. But I remember, still talked about, but it's a long time ago. I remember I was much younger. I don't want to say when I was young. And I tai mai te rongo mo te hapū nei. And then in their whare, they had carved popo of people that were still alive. Oh, really? Wow. Yeah, so they chose to venerate their kuia in korua. They're living. Aye, Cool. tē. Yeah, and they were all of one generation who were really koera te puna. Aye. I heke mai ngā moko puna. Yeah. Aye. And it was a huge thing.
Yeah, ni nui ngā kōrero I puta e, and te me, but hey. Wow, I've just imagined the kōrero that went down for like these kuia and kaumātua to agree Yeah. to that. How big Yeah. was the gasp? Yeah. Yeah. Yeah, and all they were forced to be reckoned with. Yep. Tēnei whānau, and they still are. Kia ora. So we'll have to have them on. Yeah. Anei tō tātou waiata o te wiki, whakarongo mai.
If you came here for one-stop shop, We started at body parts. We went to the I haere ki te heke tour. It's to show the diversity. Ai. Ri o te hapū. Yeah. Hey, and probably one takeaway each, eh? All takeaways. Oh, yeah. You don't just have one hapū. Yeah. I roto i tō tuituinga. That'll be one takeaway. What's one for you? What is a hapū? Yeah. Takeaway is kia pingore. Yeah. Tō titiro, be flexible in the way. Yeah. Yep. Yeah. Don't rush. Oh, yeah. Rush. Koe rake, e ne pai kia te rake a pingore. Sometimes they come out ngai ngā hapū in the times where you think they won't. Yeah. Hey. Wai, e whakapono anau, ka hua mai tētahi mea i te wā tika. Ko ia mea ne kia manawa roa. Yeah. Tētahi karanga matua. He karanga matua. Koina tāna kiau. E koro, kia manawa roa. And I was going to say, anei te wea tā te wiki, but it's not. But the silly song we used to sing, ini ei hohua, tātai hohua, the shade. So they go, ka hapū te puku, ka hapū te puku, ka hapū te puku. And then we go, ka puku te hapū, ka puku te hapū. Silly. And kia kahara koutou tātou ki te pupuru, Yeah. ki ngā kōrero. And probably one last thing I want to leave. Yeah. E pāna ki te hapū. Particularly around when you find one that's kua roa pe moe ana. Probably one wānanga you would have with yourself and the whānau, te hapū rānei, is why. Yeah. And again, if you're going to revive, why? Why? Kia ora. And Kia kei ora. tō ngākau. Ai. Yeah. Kei tō ngākau. So, i runga i tērā, ko te ngākau. Whakamiha tēnei, whakamāno atu nei kia kūtu katoa, tēnā rawa atu kūtu katoa. Hei kona. Ai kona. Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.